Infrared Data Association. Sadržaj. Šta je Infrared Data Association? To je komunikacioni protokol namijenjen point-to-point ili point-to-multipoint između električnih uređaja, kao što su računari, mobilni telefoni i ostalih perifernih komponenti, koristeći direktnu infracrvenu komunikaciju kroz prostor pomoću LED diode. Istorijat. Godine 1993. lideri u sferi komunikacije i kompjuterske industrije formirali su Infrared Data Association sa svrhom kreiranja standarda za bežičnu infracrvenu komunikaciju. Danas ova asocijacija ima više od 150 članova širom svijeta, uključujući neke od dobro poznatih kompanija kao što su Microsoft, Sony, Nokia, Apple, HP i Toshiba. Iako je IRDA protokol pomalo zaboravljen prethodnih godina, pre svega usred pojave efikasnijeg Bluetootha, njegova važnost kao preteča bežične komunikacije ne smije biti zanemarena. Kako IRDA funkcioniše? IRDA je namenjen point-to-point ili point-to-multipoint između električnih uređaja, koristeći direktnu infracrvenu komunikaciju kroz prostor, ostvarenu pomoću LED diode. Domet IRDA je samo od 10 cm do 1 metra, iako bi se ovo rastojanje moglo značajno povećati povećanjem snage samog uređaja. IRDA data standardi. Komunikacioni interfejs IRDA data standardi se sastoji od nekoliko slojeva. Osnovna 3 sloja su Infrared Physical Layer, Infrared Link Access Protocol i Infrared Link Management Protocol čine samo srce arhitekture i svi su neophodni za njeno ispravno funkcionisanje. IRDA je definisala i 5 tipova infracrvenih linkova koje odlikuje različit protok podataka. Serial infrared brzine od 9,6 do 152 kilobita po sekundi, medium infrared brzine od 1,152 megabita po sekundi, fast brzine od 4 megabita po sekundi, very fast brzine od 16 megabita po sekundi, ultra fast brzine od 100 megabita po sekundi koji je trenutno u razvoju. IRDA protokoli, Infrared Physical Layer Specification je najvažniji sloj IRDA specifikacije. Njegove najvažnije specifikacije su idealno rastojanje od 5 do 60 cm, obavezna vidljivost, ugao od 15 do 30 stepeni i brzina od 9,6 kilobita po sekundi do 16 megabita po sekundi. Infrared Link Access protokol je drugi po redu sloj IRDA specifikacije. Njegove osnovne karakteristike su kontrola pristupa, otkrivanje potencijalnih komunikacionih partnera, ostvarivanje pouzdane bidirekcione veze i određivanje primarnog odnosno sekundarnog uređaja. Transport protokol, optički protokol, njegove karakteristike su transport velikih poruka pomoću segmentation and reasonably i kontrola protoka logičkih kanala. Infrared Communication Protocol omogućava infracrvenom uređaju bilo kao serijski ili paralelni port. Object Exchange Protocol pruža mogućnost razmjene različitih aplikacija između uređaja, leži na vrhu Tiny Type protokola koji je neophodan za njegovo funkcionisanje. Local Area Network omogućava povezivanje infracrvenih uređaja na Local Area mreži gdje imamo 3 različite mogućnosti povezivanja Access Point, Peer-to-Peer i Host. O autoru. Literatura. I tu su neka od pitanja. I odgovori. Hvala vam na